Mwananirio mathithio tukubana ni sindika rwitha tukianjiria nteto chietu mubunge wa North Imenti DAWOOD na ugite ARINA maseneti kathuja gavana Kawira Mwangaza ntukia ruju na njira ya uma na weru na uria wari PA wa uria wari mubunge wa Tigania East uria kinya wari umwe watongere baria bothuranagia irore thirikari ya Meru kubunjwa na ugite Kawira ni gavana wa ARINA kou UTWIRIA bwa MC 67 na SPIKA wa BUTITHINGATIIRWA kujukirwa norito muthuri muriuki na rugono ruru Muthuri ruju niro gavana wa Meru Kawira Mwangaza eri ukinya nyomba ya Seneti nikende thagitwa machoki tirari tangi najo ni county assembly ya Meru nyuma abakuthoba kimite itetine arana ni mubunge North Imenti DAWOOD ethitwa akiuria gavana Kawira Mwangaza akinye gikaro giki ya Seneti kana ethwa agituma mawakili bawe gavana wetu Mheshimiwa Kawira Mwangaza, na ningemuomba yeye ama wakili wake ama wote wakue Senate wajadilie hiyo maneno, uchunguzi wacha ifanywe na ukweli itajitokezea, because ni muhimu aseme ile anataka kusema gavana wetu, na Senate pia ichunguze ni nini hasa allegations ama ile MCAs wamesema wamepitisha impeachment motion kama iko sawa ama haiko sawa. So senators betu ba Kenya yonthe bongo sikathuri murungi royo bokiaria mantu akawira bwarie na uma bwarie boya antu bokira mwathani buite yambare na uma amna bubu raima ugite ukeja kithwa Kawira konoka ethwa gitu MCA baba nikena bomba kugwatanira kama haitakubaliana. Basi ningeomba governor na MCAs waweze kukaa wasikizane. Bamboto chokeria renge ndombe mheshimiwa president Daktari William Ruto kurombe tuwe na regathi gachagora bawangite bunganite na wasiri lentore na kathuri murungi na MPs betu boya bokarie nthi gavana Kawira na ma MCA boatanithie kenda nguye Meru ikaruteka boya amna bubu ugeja kwithwa nyomba ya Seneti igetikanira county assembly ya Meru ati Kawira bebere gitine mbeterera yakethwa eno ni kugia kotini kurigirwo ntu bubu. Kama Senate itasema impeachment ni sawa, basi gavana ataona vile atafanya, kama ni ataenda kotini kuzuia hiyo impeachment kama anasikia hajapatiwa justice. So matokeo bado tukiingia kwa mwaka mpya hatutakuwa tumejua vile imeenda, because impeachment can be there, cannot be there. Indi amuna bubu kwina gikundi kithure ni saini bakugeja kuthwa Kawira keta bakone mutongire mugongo ethwa akibunja county ya Meru nikenda thutoka kurene karicho twagitikio gavana na kinya MCAs batwika Kawira buru kabwa turutirawe turaua antu Kawira arutone ndiko tugwa turi aringi kura ri assembly yonthe nikibati kwana tukaromba kura ringi no to baba kwenda Kawira uma te aringi kura bana arangi round ni aringirwa kura iwa heshimiwa wensake. So na nikenda kurigire thineji yonthe betere raim ni gutigira wandi fund gwikiro kiro ari rwitege Seneti nikende MC nyabopetha bena kigina kiao, na ile sheria tunatengeneza ya NGCDF na GAF. Ningependekeza kwamba Senate wakati watajadilia hiyo maneno waiweke ward fund kwa katiba, so tusikuwe na shida ya impeachment in future. Kila mtu ajue ni kazi gani anaenda kufanya na kazi gani inastahili kufanywa kwa ward. Ngiripotera Uru TV Beta Muthuri Muriuki.